Tokom jula meseca imali smo puno akcija u Menda dečijim radnjama. Da li se nešto promenilo? Sve akcije iz jula nastavljaju se u toku avgusta, s tim što imamo jednu novinu. Uz kupovinu Mima kolica dobijate za 1 dinar EasyGo auto sedište iz kolekcija Mima. Šta je specifično u Mima kolicima? Specifičan je interesantan dizajn, jedinstven, u kome možete da birate boje po sopstvenoj želji, kombinacija jastuka, sedišta i konstrukcije. Dakle, roditelji mogu sami da dizajniraju kolica? Tako je, roditelji sami biraju boju šasije, boju sedišta ili boju jastuka koji se montiraju u kolice. A od kog su materijala kolica? Ova kolica su pravi modni hit poslednjih nekoliko godina, izrađena su od eko kože, namenjena su deci od rođenja pa do 15 kg težine. U samom sedištu nalazi se nosiljka, tako da roditelji prave nosiljku do 6 meseci je koriste, kasnije se koristi sedište koje može da se okreće ka roditeljima ili od njih. Uz ova kolica možete kupiti dodatke kao što su torba ili suncobran, a posebna ponuda tokom avgusta meseca je auto sedište koje se dobija za 1 dinar. Za koji uzrast su ova auto sedišta? Ova auto sedišta su namenjena za decu od rođenja do 13 kg težine. Osim korišćenja u automobilu, možete auto sedište koristiti i na konstrukciji Mima kolica. Ovo je stvarno dobra ponuda, nemojte je propustiti.